بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kepe membeli ku salam tujuka am kemon. Dehelu tukbal tabirahu pagsarang syukurin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak kita bi masih-masih wekne pinaabot si sangim ini. Serta makapagtipon-tipon bisan kaniaan nin amban lebean Facebook sa ini. Si pagtipon-tipunan iene pagpesewan tebi dangan parangan palihalan agama tebi. Suwe indanan tebi yan si pagtipon-tipon tebi inen dehelu amban pemoo tebi ine bang ine. Suwe dahu buo tebi dehelu iene keikhlasin di alim pangateya. Pegebisan pesa ingge pantuk pakaleten bi. Lune kenia amban ka ampakali pabakbak, mangan-mangan, pasare-sare, nginom-nginom kahawa, data sasakatan, bang keniaan bin ikhlas tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Si pakalebele tantunin gay inin ilepas wekne, masih ketekahan wek tibi, tekkali silaw kiamat. Ambanin may umat Islam lagi tiyak dalam bulan Ramadan. Iyan bulan pinanglipat panglipat wa Allah subhanahu wa ta'ala ibadatin nan sinin. Iyan pakalete bi ko itu nilay bidda pahala ninduk iyan pakalete bi mapalebelabay miyan. Wey pag-iilipat manglipat wa Allah subhanahu wa ta'ala miaan ilipat manglipat wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan pahala sin ibadat manusiain si teggalan bulan Ramadan ini. Mencari may umat Islam dibuhi ubus uwe tebi iyan kisah sin Nabi Yusufin. Sumaguwa ga pe ubus uwe tebi suranin.
Ambanin gi kapag ang nisisita suwi inubo suwete vi sura ne vi Yusufin duk katapsiran te vi ketibuok pagi hadjer wisab pangadjian iene si ayat mapasunuin inen. Puas kinataman wa Allah subhanahu wa ta'ala iene kisah Yusufin duk duaan ne vi Yusuf tuju iye. Pen Allah subhanahu wa ta'ala si ayat ni Dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Iene peinne me kisah Nabi Yusuf te kisah te me pelebele miaan. Min amba'il ghaib. Iene me amban aka-aka sin ghaib. Tantunen gay happy katauhan noe nu dehellu. Amban pangaka kami kauin inen. Behu kinetauhan noe nu iene perkala ghaibin. Behu kinetauhan iene parkala sin mapalabein. Pangakakami ne kau di dalam Quran iene surah Yusuf in inen. Ben Allah Ta'ala hin di dalam Quran ne mahamulliya tembus ayat lagi. Wa ma kunta ladayhim idh ajma'u amrahum. Gahit kau sumarta iene sime aalay. Atau akan si megpepong tinailing, si waktu megdembua iene si plano. Song ngalabo na Yusuf di alam kupong. Dukga keu sumabo si oras de, megtibuok, megistori. Bang ine bahanden atau akan bang ine siyang hininang de si pong tinai Yusuf niyan alaihi salatu wassalam. So, bangga sabab pangakakami kao, iene me parkala miyan, ga tedta alab-alab no bisan ko'y ahat-ahat. So may umat Islam, hadyan ang sinin pangadjian si kitewi, umudembua. Ga niya ngetauhan parkala sin ghaibiyatin, parkala si sinongin, duk parkala melumebein. Melingkan bang pangakaw Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ni. Pusine-sine, amban iene, kenebihan ni. Pusine-sine amban iene me karasulan ni. Mismo Rasul sallallahu alaihi wasallam gay ngetauhan bang ine mapatag si sonongin. Mismo Rasul sallallahu alaihi wasallam gay ketauhan ni bang ine mapatag may pelebein. Bang duman sinabab amban pangaka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ni mahamulliya. Yene me aka-aka may pelebeli ga ketauhan ni. Lemikian bang dumandu isap sinabab amban pangakaw Allah subhanahu wa ta'ala bang ini mapaatag si sinongin tantunin gayru isap kineteuhan wa ni may pong tinaiklasan. So nansi inin niya may amban kita si jaman ko ito inin ngakun duk mangaku we ketauhan niya bang ini mapaatag si sinongin. Lune ke amban labayan megsuleter, amban lebeyan me karal, me anamban lebeyan me sugal. Lune ke amban lebeyan iene mian inosalde iene me magpayam-payam lu. We sa inin mapatag si keuhin si sinong, we sa inin mapatag si keuhin bang likaw si miaan, we sa inin mapatag si keuhin bang likaw si man. Inin batal inin kemon. We pegge mismo Rasul ga niya ngetauhan si sinongin banggero pangaka Allah subhanahu wa ta'ala sihin. So may umat Islam, parkala inin dembuwa amban sa syaitan. Keniyaan syaitanin peryata langit. Pakale-kale, atawakan ngenip-ngenip. Bang ine song tinakdir Allah subhanahu wa ta'ala hin. Puas ang banili, bang siya patapit pi peryata iya ni langit lay, tinibag siya malaikatin duk putean.
Yene me pote ante kitete bi paglasan hadja sahaya sa ili. Penibag syaitan iyan me pong tinai kalasahan. Duk gay kitawahan de bang ini mapatag sisinungin. Ang kanapen Allah subhanahu wa ta'ala wa zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib. Pen Allah ta'ala di dalam suratul Mulk, inna zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bennal pen ari-arihan kami di atas langitin duk potean duk bituun wa ja'alnaha rujuman lisyayatin duk hinang kami penne potean mian penibag syaitan bang niya pipe di atas langit yene pakali-kali bang ine mapaatag sisinongin ubos gahe pi niya tekelere pagtaabot ili tetibag pediawa makakali hadja ahat-ahat tinambakan nere duk siyam puting yene pangakare me kapagayan de turata bulak dunya inen yene pagpapayaman we kekan ang bankite bang ine mapaatag sisinongin pinain sa inin pinain sa miyaan pinain sa ito keputingan miyaan kemon amban leway syaitan me pong tinai kalasahan pegi tinambahan we resiyam duk siyam puting ina bakas tekelere atau akan bakas tekenipde amban dia tak langit miyaan ga men ni aketoone me pong tinai kalasahan. So piyein amban me kehinang ne si zaman ko itu me parkalain inen. So masirinin explain te pesong-song si tinged parkalain me ghaib parkala giti kitete bang ine miyaan mapaatag iyan ni sisinongin. Bang bakas kitauhan we tabi miyaan bang ine may mapaatag sisinongin tantunin teed. Ligtas ni kita itu kemo namban miyaan kamate atau akan aman pinain bangkwati pilih siya antag miyaan matay ko nagene ko pala so. Piya amban me manusia pinain subay hinang nun siya ini pagtawot silenganan tinuhot ni kemon niye pinain siyeli masiru magmula masiru gay kapahali ambat iyan tinakdir Allah subhanahu wa ta'ala siya. So inin may pong tinai kalasahan subay kita bigay basta-basta kahagat si may parkalain inin. Sinunuan wa Allah ta'ala ayatin penne وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ Dukekahan amban manusia turata bulak dunia ini. Bisan pekeu gegit baya maasik siya dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunin gaysiin paasik dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kekahan amban manusia lepas iya na dia tak bulak dunia ini. So si kauin masampai hadja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Binnal kau o Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta. Gayhep keu mekigees ngehidayat si sinesine kinabayaan nun. Walakin Allah yahdi man yasha sumagwa Allah subhanahu wa ta'ala hin. Iye. Allah subhanahu wa ta'ala hin. Iye rumaghidayatin si kita bidangan-dangan. So kami ako inin atau akan sinesine ni amban guru masampay. Tantunin gay kami teed makahidayat pusine bang sini. Dapat kewe kami, dapat kewe boy inin. Dapat ke mian we me murid do bahungat jipe. Me hidayat si dembuak manusia. Sepunna-punna sambatan bahasa tendo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamanan hap ne pinapanjari turata bulak dunia inin geruhep me hidayat si manusia. Pen Allah Ta'ala hinsi Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Gikaw may kahidayat si sinesine kinabayaan nun. Sumagwa Allah subhanahu wa ta'ala iya may gidayatin. So ina si may guruhin. Si may guruhin may pong tinai kalasahan hidayatul irsyad. Yen hidayat nga kahadja we miyaan mebentelin.
miyaan mebengkokin. Puas amban ili. Allahu Ta'ala ni magtawfiqin si may manusia bang tinawfiqan ni iya ni may manusia bakas hinidayatan atau akan bakas tinoan may guru miyaan. So duman miyaan sikite hidayatin hangkan ni bang niya miyaan magpain amban me ka ang pinay pun ko kehidayatan sabab no pun ko kehidayatan sabab me nasihat no pun ko kehidayatan iyan me an pagge kaon me misar meghidayatin amban Allah subhanahu wa ta'ala yan tinawpikan kew iyan si hidayat mian iyan si me takaleno mian amban iyan tehinan kew bentel tehinan kew gumuwa amban iyan pagmaksiatan no tehinang kew iyan sulut puas amban ke bule ugno jaman masa luu si iyan paasek ni hidayatin tudyo ka ume pong tinaik kalasahan si kamihin sababan hadja si kamihin miyaan irsadadja metullu sadja sa bune bang magtawfiqin Allah subhanahu wa ta'ala yan tudyo kita bikemo. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ Gak peturun kami me karasulanin piyo para tak bulak dunya malengkan mubashirin make gaam hadja pasalan surga maka gaam hadja pasalan mian hurul in make gaam hadja pasalan pahala ngakahan kaam hadja we inin pahala magsambahayangin, wainin pahala magturungin, wainin pahala iyan miyaan maghijabin, wa munzirin. Dong nga mahali kaam, ngakahan kaam, iyan may kalaatan narka, kalaatan azab dem kubur, kalaatan iyan banggay kayo magturong maghijab, kalaatan banggay kayo magsambahayang, kalaatan iyan miyaan banggay kayo magzakat, kalaatan banggay kayo magpuwase, iyan hadjarol sin karasulanin, dok iyan may ganti delay, amban me ke ulama antebi me pong tinaing kalasahan. So, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ Gak peturun kami me karasulanin tanda ine ruk ine sumagua supaya hadjania mekeggaam pasalan surga duk mahali kaam iene pasalan narka. So hangkan ne me pong tinaing kalasahan si kita inin magpasampay hadja parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpasampay hadja sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang tetayma we tinaupikan we Allah ta'ala manusia kepesebanin. Alhamdulillah. Bang upamagay tinaupikan atawakan gay miyaan sigi-sigi pe megbulaog bakas pinasampayan miyan. Naga niya tahinang te. Gay kita me kepuel siyaw. Allah ta'ala magtaupikin. Bang panisab kataupikan si sinongan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ni Muhammad innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar inna ilayna iyabahum ثم إن علينا حسابهم فذكر إنما أنت مذكر ما يسب كيو سكاوهن ما يسب بجة كاو boy كيو سكاوهن ما يسب بجة لست عليهم بمسيطر سما قوة جيكو مكي بويل سو سيسي أتواقن جيكو مكي هداية سيسي إيه نميان سيبك بيسب نميان amban Allah ta'ala hidayatin. Ge kulume ke genggut ka ambang ge ka magturong pineturungan magtuwi. Mian karakara na guys ku bisan ko ahat tuman ku parinta. Ge kulume ke tundan ka makalalas ka am pinuel sa ukam ng bahayang akahan te ka man jawe pagcambahayangin wajib pain paruto pa induk sain kalatan nen. Duman ku parinta. Gani ya guys ku. Mudzakkir mesebajja lasta alaihim bimusaytir. Sa giko mekegeges atau akan make mpul sa uiyan pinaseban mo yan. Illa man tawalla wa kafar. Sa bang niya pasape amban iyan pe SBiyan. Bang niya pasape amban iyan
miaan me pinturu iyan, me pamandu iyan, illa man tawalla fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Tantunin teed inazab bi Allah Ta'ala. Tekkali si ilaw kiamat azab makalanduk manamal peddesnen. Makalanduk manamal hajjenen. Inna ilayna iyabahum. Gerusan balik pusine bang sine. Peruhul ni siya magbulaog, peruhul ni siya magsambahayang, peruhul ni siya maghijab, peruhul ni siya maggandariba, peruhul ni siya mapatay, peruhul ni siya nganyanya, turata abulaklo niya inin. Inna ilayna iyabahum, sa sumusumudde, balik doyan tunjuk kami. Balik doyan ilebohan, magdilem bulak, dendang-dendangan, gak niya sewe-sewe ni, pegua amban kubur, gak niya sewe-sewe ni, tekkali silo akhirat, masyuran paharap si dehluan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ilayna iyabahum. Tujuh kami ruyan balik. Inna lillah. Allah Ta'ala magbaya si kita bihin. Wa inna ilayhi raji'un. Duk tujuh iyaru kita bibalik. Ilaw iyan na magbista. Thumma inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Bu'ne mekbistahan dili. May bakas laku-lakure may lay tak bulak dunya iye negite kole-kole si waktu re pinaseban tiya rulistahan nen si kami kemon may pong tinaikalasan lay rulistahan ten mi kemon. So maghinang ni kayo peruhol kahapan tamanan kinabayan mo. Peruhulun ni banggay kete kole-kole maghinang ni kayo kalaatan pegi makalando tuwas kok nun sa dapan lepa amban kao listahan nun inelai kaba niya kabtang no kaba niya hinang no ketekkahan no pa insyan daw dambuni may umat Islam. So si kami inin may eseb, si kami inin duman maghidayat, hidayatul irsyad adja, hidayat magto, hidayat ngaka, miyaan laat, miyaan hab sa hidayatut taufiq amban Allah subhanahu wa ta'ala. Bangga tege eswe Rasul sallallahu alaihi wasallam mengurung hidayatin si manusia sa ingin bang ipan boy dumandu rasul dan buat pe anak murid TGS ni ngehidayatan may aahin gai sa sikitehin magpes sebhanja kan Allah Ta'ala hin wa ma tas'aluhum alayhi min ajrin in huwa illa dhikrun lil alamin wa ma tas'aluhum alayhi min ajr in huwa illa dhikrun lil alamin. Yene me pagpaisebbiyan, lahat niya angot no si siye ajar. Yene me tungbas. Gahit niya angot no amban yene me pinaiseban no iyan wa suwe kew hinang de nekura. Atawakan wa suwe kew pesikat de. Suwe kew me balung de kaba-kaba no tungan-tungan lumengan. Duman iyan inangot yene me amig pepesebin. Dumanian inangut iye ne mian pinepo owe Allah subhanahu wa ta'ala meturata bulak dunya ganta iye ne me 7 panagnaan ne me kanabihan dok karasulan me pong tinai kalasahan. Ga niya angut de. Ga niya teddo revision bakas ka concern hadja dok iye ne lasa. Si mian pong tinaire manusia supaya tumala amban iye ne mian kalaatan talanggal dili, kalaatan iyan miyaan tahinang dili. In huwa illa dhikrul lil alamin. Malingkan Quran inin, iyan binasa tabi inin. Iyan may kisah Nabi Yusuf, may pelevey, may pengadjian, bayuan ni pengadjian taan uwe tabi, tebasa uwe tabi, tebisa uwe tabi. PSP padjayin. Yene si manusia atawakan si kemon alam turi ata bulak dunya inin. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Pihadja pa inni amban may ayat palabay. Ayat ini yene mu'jizat si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Gay kami pain me Quraishin si Rasul sallallahu alaihi wasallam kahagad si Kau. Banggay ke pakwe no bulanin. Pamayaman kami Kau bang asal bennal ke binuunon. Bang bennal ke iyan e pangakano yan. So, bulan 14 sa ili. Hinaabu katibukan bulan. Dembuan ban me ayat palawe si me Quraish miyaan. Dem Makkah al-Mukarramah. Tekka siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinak kinepak bulanin paruwe sa ili. Na tinuhot we Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan pinakure miyaan. Kinepak we Rasul sallallahu alaihi wasallam bulanin. Kalu-kalu na hadja pakale iyan me Quraish miyaan. Atawakan kalu-kalu na hadja magparatsaya me miyaan Quraish miyaan si iye. Pegay pinakuren kinepak bulanin. Tinuhot we junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam me pong tinai kalasahan. So, inaksyonan siya we Rasulin, kinepak bulanin peruwe. Dengkepakin pitop dengkepak. Dengkepakin pito hap kanawan sa ili. Dengkepakin hap kanawan, ubus dengkepakin sa ili hap bibangan. Magtuy bengangan me Quraish Makkahin pagpayam dengkepak bulanin. Tanda ayat we too yene pinein Rasul sallallahu alaihi wasallamin. So pagsakay tekitere ayat miyaan embes makapaasik siye dilem agama Allah Ta'ala. Embes makapaasik siye. Mekaurung katalew dilem pangatayan de magtawhid, mag-iman tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nambahadja meketuwas pengetayan de iyene me ayat tekitere miyaan. Na, pen Allah subhanahu wa ta'alahin, iqatarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, wa iyaraw ayatan yu'ridu, wa yaqulu sihrun mustamir. Di dalam suratul Qamar, dan panagnaan ni. Pagsakay ni sa ili, kepak pedue bulanin, si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, peturun ayatin pene, iqatarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, tapit ne pene ilaw kiamatin si waktu ne kepak bulanin perwe. So, alamat iyan ni katapit elaw kiamat inin teggel ni paatag. Si waktu dembuwa amban may alamat ni kepak bulanin peruwe si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. So kinepak we Rasulin bulanin. Wansyakkal kamar. Patapit ni pen ni kiamatin. Duk kepak ni pen ni bulanin. Wa iya raw ayatan. Yu'aridu wa yaqulu sihrun mustamir. Pagsakay tekitere say ayat Allah Ta'alahin. Iyan ni kepak sin bulanin may pong tinai kalasahan. Patala siya hadja amban tanda miyaan. Patala siya hadja amban ayat miyaan. Ina bisyararin. Wa yaqulu sihrun mustamir. Yene tekitete biinin. Dembuwa hadja inin amban sihir. Sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inin maksud. Parman Allah Ta'alahin. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard. يمرون عليها وهم عنها معرضون. Pihadja amban ayat patanda si me Quraish Makkali we bennal pinen Rasul sallallahu alaihi wasallam diata langit dug diata bulak padabi amban siye wahum anha mu'ridun sumaguwa kaniaan iyene me Quraish lay garu magkahagad si me tanda miyaan. So pihadja tanda petek kasi kita bi atawakan ayat tawas sa we tebi. Pasalan sin agama tebi si jaman tebi isab ko ituin inen. Tamanan basag ni ayat Allah Ta'ala iyan ni Quran inin. Tamanan hap ni mu'jizat mian Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan ni Quran inin. Ngibut kiniamat dunyahin. Quran inin binabas sa we tebi. Piye ni ayat palabay si kita bi me pong tinai kalasahan sumaguwa mingkal hadja dialim pangatayan tebi. Mimpiyan ikaw kapasahan ayat dina at kayo magturong. Sumagwa iye masih tuwas nun gay kayo masih magturong. Mimpiyan ikaw kapasahan ayat dina gay kayo mapatay. Sumagwa iye masih pamapatay no manusyain. Mimpiyan ikaw kapasahan ayat wa gay manjari mag-anaksin maggandariba. Sumagwa iye petuwas nun. Ketuwas nun. Masih-masih kayo mag-anaksin. Mimpi kayo kapasahan ayat we gay manjari megzinahin, gay manjari megdendehin, sumaguwa pag abuno pe we ek ka dendeno, pag abuno pe we ek ka teusano,
Duman kainin ketuas pangatayan. Duman kainin petibas amban iya ni ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran inin. Duman kainin petibas. So, may pong tinai kalasahan. Manusia into rata ulak dunya inin bang pineseban may parkalaing inan balik-balik pe. Kau kontrabidahin. Balik-balik pe kau inamahanin. Kau sinuknaan me dalam comments indabayuin. La ilaha illallah. Sa gero me ini. Gania miaan problema telisiin. Cuma gua maka ase-asein. Ebe tek ka ayat Allah Ta'ala hin ko kantang ulan dia tak dawin uring. Maka kita kam ulan tek ka dia tak dawin uring. Miaan tek ka palasud hadja gini pe esep iya ni si dawin lay. Kekahan amban ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yene petibasan sin manusia kue itu me pangtinai kalasahan. Ko hadja tek ka dia pangatian de ko kantang ulan dia tak dawin uring miaan. Gene magbakas dia pangatian me manusia ini. Buada pun coba hepinin. Ko kantang ulan tewa dia tak gapas. Peesip magtuy. Gania pagi kabisara. Si Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu da ayat du takalenin. Da ayat du amban surat Taha. Taha. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Pindah kahalan si Umarin sababan iyan ni ayat panagnaan surat Taha miyaan. Kanyaan nin umbul dembuwa ni zaman lay kuntarasin agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sa miyaan makakali ayat mekpong tinai kalasahan. Bintung iyan ni agamanin. Amban agama kesyirikan. Megdilem sin agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na pen Allah Ta'ala hin. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Piye pen amban may ayat Allah Ta'ala tanda tura ta ulak dunya ini padabay amban siye sumakuwa petiwa sadya may manusia lay. Hangkan ne may anarkain. Pen Allah Subhanahu wa Ta'ala hin. Tinilaw may anarkain si waktu siya dilem narka bang ine sa babanen bangway siya umisi pipa dialem. Pen Allah Ta'ala hin. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. Kawak-kawak niat tineparan jamaah magdilem narka. Kawak-kawak niat tineparan jamaah magdilem narka. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Tinilew, we tunggu narkain. Me aat, me tumpukan ini si magdilem narka miyaan. Tinilew we malaikat nagtunggu narkain. Alam ya'tikum nadhir. Gak keniya le me eseban ka am dia tak bulak dunya. Gak keniya nga nasihatan ka am le dia tak bulak dunya. Gak kaniya nga kasi ka am lera tak bulak dunya wa pegsyirikin. Mekepesek ka am demnar ka. Gak kaniya nga kahan ka am lera tak bulak dunya wa mengke pagsampahayangin mekepesek ka am demnar ka. Alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Wei sabgai. Niya rumeseban kami leda tak bulak dunya pen me anarkain. Niaru ngakahan kami lay data bulak dunya. Pain iye ni siyang may telebo dilem narkamian. Sumagua, ine bahan kami. Fakadzabana. Pinuting way kami.
وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Magpain may amia antura ta ulak dunya bang pinaiseban gahi po na pineturon wa Allah Ta'ala si kaam we kaam da po surgain we kaam da po narkain we kam magbaya-baya iya na si kahalan kami inin we kam magbaya-baya si pagsyirik kami inin si pagsakuto kami inin. Ma nazzalallahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir. Sumagawa kaam iyan pe inne dielem kelepasan hep kamiu. Balik-balik inalenande melepasin. Me guruhin. Balik-balik inalenande malepasin memeseban sihin. Ini bisyarari. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Bakadja. Wa qalu law kunna nasma'. Magpain siya rin dilem narkamian. Law kunna nasma' ay bang be kita bihadja pakale le dia tak bulak dunya. Aw na'qil duk osal te bi akal ten bilay dia tak bulak dunya. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Gahip kita bi itu te hinang tunggu narka. Si kuway tuwin inin. Sa magpaid da kay susunin orasi. Bang kita bipenne bakas miyaan pakale leira tak bulak dunya. Bang kita biman penne bakas osal tabi akal ten bileira tak bulak dunya. Da tak bulak dunya ma kunna fi ashabis sa'ir. Gahip kita bi itu te bilang amban me tunggu narka itu tek. Hello itu. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. La ini me tuan, me dayang. Aku nanda ne duseren si dire we magkasala siya. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Kuwa itu azab ni. Kebinsanaan ni. Iya ni. Si may anar kain. Sinabab ang bantamuting delera tabulak dunya. So, mga kapatid, may brothers, mga taymanghud, aming-aming, bang alannen Quran duk hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalanduk petuas tabi bungkog tenbi. Dalan do petuas tabi atayten bi. Ine nabsi kitabihin. Sumud deh. Baya ka duk gai mole kini napadarat Allah Ta'ala. Meghukum tek kali siya darat Allah Ta'ala. Na pen Allah Ta'ala hin. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Pihadja amban ayat Allah Ta'ala. Tanda Allah Ta'ala. Turya tak bulak dunya inin. Sumagua. Me manusia in tura tak bulak dunya inin. Me pong tinai kalasahan. Mu'aridun. Petibas. Pen Allah Ta'ala hin. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. Sa kekahan may manusiain. Tura tak bulak dunya inin gay magparatsaya si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Muslim kita bih. Alhamdulillah, Islam kita bih. Alhamdulillah, inanak kita bi dalam pag-agama. Inin hadja pagsarang sukulantan bi. Sumakuha pen Allah Ta'ala hin. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Sa kekahan tura tak bulak dunya inin. Gay magparat saya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya anden amban me musyrik. Amban me megsekutu. Tujuh. Iene Allah me penjari siya. Tujuh Allah iene me penjari siya. May umat Islam, ayat ini pagdalil we dembuwa sahabi mag Hudhaifa ibn al-Yaman rahimahullahu ta'ala. Bennal nen iene pegsyirik
Ga hepiu niya tekitetebi me pong tinai kalasan pinain numbasan tu kitebi. Ga niya tantu tekitetebi pinain we numbabarhala kitebi. Ga niya tantu tekitetebi we mian pesujud kitebi sime batu, pasujud sime nunuk. Sa syirik i'tiqad masih niya taamban me pong tinai kalasahan bisan kanian nen syirik diki. Dembua illa Hudzaifah ini sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dapu sin secret Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intelligent ni. Dembua illa mekekite iye dembua lella megbettad hampan-hampan data lengen ni sa ili. Ebe me binettad itikad we me kesindwehan amban kite iye ne me galang me tunglut binebettad mian pinagsagnat pagsagnat we me ke sapaat kite atau akan makaan kite amban ke mumpaatan duk meke dok ke mumpaatan duk makapatala kite amban ke mudaratan. Ina hinang Hudzaifahin me pong tinai kalasahan pinutuk we ne mian iye ne binettad ne mian. Amban niyen pen Rasul sallallahu pen Hudzaifah pagsakay te putuk we ne saili binasya we ne ayat inen pen ne وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Asal kekanted penne amban manusia gay magparacaya si Allah Ta'ala sumagawa magsekuto tujuy. So, maananin, iyan ni syirik diki. May pagbettad tabi tamima. Pagbettad tabi may hampan-hampan. Pagbettad tabi may galang-galang. Syirik iyan si Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai kalasahan. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaka wad'atan fala wad'a Allahu lah. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaka tamimatan faqad asyrak. Iyan na may pagbettad hampan-hampan kay kahanamban kita bi muslim masih may kahinang ni. Amban syirik di kipan may kapagwa kita amban agama Allah Ta'ala. Niya inin hadis ni amban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaka tamimatan bang niya penne megtoket hampan-hampan atau akan megtoket me gantung indabayu. Me habay ina-ina ni. Ganta iya ni itikad den we makapatala iya amban kalaatan dok te pengedoan ni kay mumpaatan faqad asyrak makapeg syirik na iya sa Allah Ta'ala. Duman bisara sisibyan. Duman bisaraku. Bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsi kita bigay tuwas. Bangsi kita bite kole-kole me pong tinai kalasan. Bangsi kita bibang minted de pinainan pakale magtuy sumagwa. Bang kita bibinasahan hadis sa inin. Makadandu tuas pengetayanten bibalik-balik inamahanten biguru iyan ay memisarahin. So, inedu siya guruhin. Magpasampay siya hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang niya penne noket iyan ay hampan-hampan. Atau akan noket iyan ay maindabayo turata baran na ininen. Tantunen teed fala atammallahu lah gay ginuko pe Allah subhanahu wa ta'ala kinabayaan nali gay inusto Allah subhanahu wa ta'ala iyan mian gay kinabayaan nali inin me pong tinai kalasahan lamo din ang syirik dembua ellaw petulak Rasul sallallahu alaihi wasallam Amban ibn Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi fa arsala rasula alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Dembua illa me pong tinai kalasahan tulak Rasul sallallahu alaihi wasallam mebo iya dembua Rasul gak penen niya manjari megbettad kulung-kulung iya ni si me gantung-gantung binettad diata kelong kura ganta wasa pamatala iya amban kalaatan malingkan subay pinutuk pen Rasul sallallahu alaihi wasallam teget bilang pen amban syirik tuju iye me pong tinai kalasahan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun
Bennal penne, yene me pagtawal, pagbahasa, duman amban Quran, mopot ga bidda atawa kan gay tasabot bang ine pinopotin, wat tamaima, duk yene me hampan binettad ko yene me habay, wat tiwala, duk yene me megpugay dende, megtawa dende. Yene ruk bintong lelahin, hap iye, duk gay pansin nerwanin, megtawa, wat tiwala. Syirkun, syirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Piye inin amban manusia mekehilang na kuwa ito may pong tinaikalasahan. So, gikam kahagad, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-akahin sa, bang kita inakahan may parkalainin may pong tinaikalasahan. Adaw, kontrabida kita balik-balik inamanin. Guru miya anwasa sinirik kwe ine adja. Duman guru megsirikin, duman guru Rasul sallallahu alaihi wasallam may pong tinaikalasahan. Sirik diki. So, ini pa isab kabayaan tenbi. Inakahan ni kitebi. We Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiwala, yun may pugay, pagtawa. At tamaim, yun may haway. Arruqa, yun may miyaan magbasa ga bidda tinawalan tubi dap bang petek kami tekerete pagtawalin. Allahu alam bang ini me maananin sumagwa bahasa jin lamud in amban syirik me pong tinai kalasahan. So Allahumma fashhad ya Allah, nabang kau naksi makapasampay na ko iyan si manusia si jaman ko ituin inin. Huwe bennal kaakahan ko siya petelibon amban syirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan ne pain Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Kahantid amban manusia. Tura tak bulak dunya inin. Turi tak bulak dunya inin. Gaya magparacaya si Allah Ta'ala. Wahum musyrikun. Sa may kipag-syirik. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinaikalasan. So, syirikin bali duwe. Syirik diki, kalu-kalu kita bihumali. Sa syirik hadje, kalu-kalu kita bihumali. So, bang keniyaan nen syirik diki. Bang keniyaan nen syirik diki. Kamban kita may kahinang ni. Kaya dyan may kahinang ni bang may lumengan kayo tumanang bagay magpapayang. Embes pinayaman nen motor nen bangga do keplat, bakas tisubahat tayo nin siyang MI. Pinayaman nen may bolsa nen bang niya ro kesin ni, latagi pagpapayaman ni. Angkan na niya petulak magpapayam sa ili, banghap do kelingan nen. Pagtsakay sa ili, petulak tamban first trip, mintel ruplat silan. Pagtsakay sa lumengan, na ini pinayaman nen siya diembes pinayaman nen betis motor nen bang okay duke dukhap ubasan nen dukhap lengan nen pinayaman nen siya di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Embes pinayaman nen betis motor nen bang hap duke pagpapayaman nen may siya di pinain haplengan no inin. Tek kasisaba terotan. Nuhut sampai isi pigi. Tabiya sa amyan. Webe pinain bude lempayaman. Okay, pinain lengan ko inin. Nay, pinayaman nen ili. Ga, pinayaman nen may passport nen bangga ruke expired. Ga, pinayaman nen may IC nen bang niya duke. Subay pinayaman nun. Subay chinek nun. Iyan nakaligtas ke uhin. Iyan sababan nakaligtas ke uhin. Numan latag gay pinayaman no iti may umat Islam. Pero kita bimintang si may parkalain inen. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pandihon ko kita jaw pinain. Pagtawa te pinain dende. Ano ine binin palmanis. Luni keme niya me ambar Quran ko ne me tasubahat te miyan. Iyan dehel si kisah Nabi Yusufin.
Ngebut tinangkig hadya higutan bakas pinendihin na kante kayo gero nga to haplela. Bang asal-asalan magtembing agluenen ban pa kante kayo 73% bohe dem dunya to ban pe panata no aian. Tantunin teet bang asal ge haplela asal gan haplela kante kayo. Gebintung pamayam ahin me pong tinai kalasahan. So way inin me pakaradyan ini lang. Bang kayo makalanggal pahang silaan ganna hetine. Hetine yan palabeiru. Awe pandak bicara. Hetinen palabeiru mihamanuk kakanne. Hatinen pebutas miha paglahatanne. Iyan maananin. Pege paasek yene me tamaim me atiyara. Yene pe pagtasyaum lamud ene me pegsyirik atiyara pegputikaan. Paasek si meelew. Dakew pinain nahas pinain pe anuhan nun bang meelew isnin. Atau akan bang meelew hamis. Bangkel paasek si elew si waktu. Bulan niya an gay haperinganan. Atawa isab paasek si me pinapanjari. Bang me niya heling kepilik-pilik. Bang me niya heling tusek sa ili. Inda bayu kemon. We bahasa niya paatag sa itu. Niya paatag sa miyaan. La ilaha illallah. Me pakaradyaan inin gini tasabot tabang may inin me pong tinaikalasa. Inin patag inin si zaman ko ito. Napaatag si me panyak. Bangkew nga seksamin matano bulabo. Maananelay kepak ungnon gani pasagnatan samin matahin. Ko akulay. Mananen. Bangkew ngantan baso bulabo gana mananen duga haget pag antan nun ko bakas may sinabunan joy. Mananen. Duman lah tegi pag maana tewe niya song mate we niya sa itu we sa miyaan we. La ilaha illallah. Piye iyan gay me biye hisa sakatan ne bang January 1. Itikad do we nahas ko. Itikad do we laat ko. Duman kainin syirik. Ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sa balik bang bisyarate inin balik-balik sinuknaanin guruhin, balik-balik sinuknaanin ustarin, balik-balik wega niya ilmu re. Bupain hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ni sinubahatin. Amban sahih hadis ne bisarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam ne binisahin me pong tinai kalasa. Na nisisitahin makapasampay kita. Nisisitahin makapasampay kita. So, niya oras paglola upama sa ili. Niya oras pag miyaan inda ba sumagua bangken niya annen agama. Walang personalan sambatan nun. Suwi kitabi. Bisarate bidu kitabi tumala amban me pakaradyaan inin me pong tinaing kalasahan. Duk kitabi niya pemban kitabi ngebut me maghadji. Mag-ibadat ni hadya tinagnaan pero pagsirik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hindi pa kita'y maibadatin. Sa hindi ka jato ibadatin. Tek katuula tagay. Pihati tek katuula tagay. Naniya ko tek katu. Inibahan nento delem Makkah. Mihaliung-liung Fatima ko. Tek katu delem Makkah inin. Basa we niya lai inikot atawakan indabayo sa ili. Maratak sini, si Pakistan. Na siya inin mag-usaha, siya inin bang patek ka pinerupang kita were. Puane niya bakas ulan ko na niya sapa-sapa di alam deserto si miantag makkali kay kitar ko bang maantag niyo. Tinura na miyan peneliung-liung Fatima. Bupain bakas ulan telebbi. Pagay bakas ulan ko di alam Makkatal Mukarrama. Lay na kahante ko mag-eddo lay binuhap lahat para hinang haway para hinang sa itu hinang samyaan. La ilaha illallah. Niya may maghadji, pinihanin niya ko may kikimutan iye. Niya iyo pinne masjid, niya iyo pinne olom. Si Masjidul Haram, dalawang duyo olom. Si Masjidul Haram ga tapaytong. Ga pinantapaytong. Lai pinain kabisahan anuhin.
olom mangga tapaitong miyaan. Tekka tu dalam Makkah al-Mukarramah imbes megjikir nunnat dalam Ka'bah magtawaf ubus tayo nen si pagpiahan olom ga tapaitong. Ine keu zaman paghaji iene mga kahan iere ga pehati ubus rini pair atau akan rini novate Masjidul Haramin. Way sab tapaitong olom ili. Sa sabab itikad kamaggaat sin itikad kamaggaat sin akida niya waktu ni tebo obo o iyan may pakarajan inen sayang hajinen maggasto hatusan ibu tek katumik piha olom ga tapaitong imbes meg ibadat ni hadya may pong tinaik kalasahan sinabab amban kamaggaat sin akida sinabab amban pemebeg tibi pe iyan syirik kehemiuhan kita bibisan diki-diki may pong tinaik kalasahan hangkan ni pen Allah Ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kekahan amban manusia tu rata ulak dunia ini. Pagdalil hudai pabisan syirik diki makalanggal manusia ku ituhin. Sumagua duman maananen lewe syirik ko emekepegwa kita ni amban agama Allah Taala. Subay tay mawi. Pagani ayan magpain patampal ko pinain wasa ustad miyaan syirik na kita pegwa ni kita amban agama. Syirikin duwe, syirik hadje, makipagwa amban agamahin. Keruwe syirik diki, ke gumuwa wen amban agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagwa megduse ke uduse hadje, kalu-kalu gay inampun wa Allah ta'ala, inangkan subay dehengan tebi, iya na may itikad tebi, may pangandal tebi, pangandal sala, may pong tinaik kalasahan. So, inin, may pediin, may pong tinaik kalasahan, may pakarajaan inin. So, sambat, teseb anak iluin, napakasakit, Kuya Edi. Iyan may mapaatag sikit si zaman, kuwetuin inin may pong tinaik kalasahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sisitahin, sumampay may pakarajaan inin. Nabihin Allah subhanahu wa ta'alahin di dalam Quran na mahamulliya afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adabillah aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ini ngandel ke meghinang ngandel ke siya meghinang kesyirikan meghinang maksiat menggi mapakali si Allah subhanahu wa ta'ala lay si azab Allah ta'ala kanalan den getek kasisi kanalan den gay siya pininjala wa Allah ta'ala hin sinabab amban iyan petibas dari dupeg syirik de sinabab amban iene petibas de amban iene mi an pegsirik lay kanalan gese inazab aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan atawakan tek kasisiye kiamatin besuwam wahum la yash'urun ubus ga pangalab ngalab de ga taalab-alab wede si waktu siye pinatekkahan azab miyaan bengangan hadja sinabab amban iya na dusere miyaan besuang hadja tekka azabin ga siye ready tehinang leglag siye kemon tehinang binsana siye kemon ga kapag handaan were sambatan ga kapag tagamahan were sambatan bahasa tebi iyakan pen Allah Ta'ala hin قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن شاء الله tafsir ayat ini sumukuhap
Ine kita biarak lumalim manamal. Duk ine kita biarak mian tumeggel manamal. Sa pegani aperiusab sumuni. Pesumute bi ine mian tafsiran ini. May pong tinai kalasahan. So, may pong tinai. Ketauhan ku eka bang may dalil anuhin kasaptilan pen bahasa atin. Ketauhan ku eka manamal talaray. Ketauhan ku eka manamal tewa. So bang tema bi peseb inin peseb. Alhamdulillah. Dumaninin bisara ko personal asal geru kami sab ketauhan ko. Malingkan dem buat dua kayo me ketauhan ko nan inin sa apa me mamayam inin ibuhan upama ketauhan ko kemon ubus pen bewe ka am tinargetin dumain ka am sa agama pegbisarahin. Bang agama sube kita bi misarani me pong tinai kelasan. Sali ru bagay sali ru ini bang tewa peg-PSB ini tanda lasa. Dapat ke kam gay tewa mismo ako baran ko bang patek ka tewa ro ko si me bisara ko. Sumaguwa subay tema tebi bang agama pegbisarahin. Bisan tema subay tema tebi bang agama pegbisarahin. Bang patek ka na hadya peddi. Bang patek ka na hadya peddi. Sumaguwa tambalin bang patek ka bang tambal bisa. Iyan subay tinayma tenbi. Iyan subay ininom tenbi. May pong tinay kalasan. Sabi na pinte, uy, pinain, taat na ilay ko, ketauhan nila ko na kukunso, kisahan te kam bilang las. Niya den buwa, ketengkewan manuk. Daran do kelebi kisainin amban ako. Dagtsakay sa ili ketengkewan manuk, miyaan magreklamo si barangay atawakan si sultan iyan si lahat na miyaan. Pen na sultan ketengkewan manuk ko pen na dibuhi bang makajari pen ne anun kite pihahon kite bang sine makatangkewin. So tinipon may barangay atawakan we nakura dem kauman miyaan kamemon sambat kepong tinehan tabi ang bansumisipin iyan na miyaan anulay. Mian ay inabe mian me kauman lay. Naihep besuang misara ne kurain. Penne mesuay pepepein manang keu manukin bunia rubu manuk telebi diata kokne gak kaan uwe ne. Gak kaan uwe ne penne. Naihep besuang ni amban me pekelemian megpegpas kokne sa ili. Penne kurain kau manang kewin. Kau penne manang kewin. Guilty me pong tinai kalasahan pagegay megpaskok ne we ni abu manuk data kok ne bangga te kimat ne dinen we iye mga hantak manuk dibuhiin naga so sa mekepesuway ga mekepesuway ke totoohan pagpas ne kok nen sa ili kanalanan we ni abu manuk ine keu pemelorok sultanin hadja duk miyaan ketauhan niya bang sine meneng kewin. Natahan akan te kew ineddo ko tinuuntuon meneng kew manukin sa ili. Naniya bang petek ka sa ili. Oy ba kuy pinain edla. Tinato ustad sibyan. Asal pinain boy ini nambat na magkasuwa sa kami. Hedjejeno yan. Basta lete ne kew yan. Sa ga taat ni alen kundem live pinain. Oy. Ga ketauhan ko mayam kew. Ga ketauhan ko alen nun. Sumaguwa, hato ko'y pun may guilty saga tinaat pinain alen nun, pegge sabab iyene, megtuon misara kun nuk sinubahat kun, duk iyene, laku-laku sin palanginon. So I'm sorry, sambatan may mga kanak ko ituhin. May pong tinay kalasan, asal sa iyan ni, bang petek ka, bang kita pakalinasya, subay taymaan. Inshallah ta'ala, miyan, masih ubus las niya me nilew pasalan me tarawih niya kisah kwensi ni keton ko kape tabi uli tabang me dalil si duk miaan magbaid kita bidalem PIM ken ka me kekile kisah ini nan sini niya nilew siya ako bang ini ayat
binasahin bang kita magtarawih. Bang manjari ke mian, bang manjari ke pag-ayat bisan ini. So, sambungan tekam. Kisahan tekam. Manjari niya dembua, naglewle kebini niya anak de dembua. Naus pagsakay man din nakanakin dem kasilyas, ngalang-ngalang. Tala'al badru alayna min saniyatil wada' sayli. Lamag to'y inasek we sama niya an magdilem kasilyas, idubak we ni anuhin. Idubak we ni anak ni man. Dupang kew inin penne, masakuran kew penne dilem kasilyas. Masakuran kew penne dilem kasilyas. Nakidahap siya sa tadlagot na kanakin, napine inaanin. Webe penne lubak mo si Toto. Mian bese say penne masakuran penne rem kasilyas. Bese ne penne mamandihin. Oy penne duman be Quran binasane lay. Dumani penne Quran kalangan ni tala al-badrun. Naubos tumangis iya nilalamyaan. Tumangis iya nilalamyaan. So tinilaw andanin. We kyo penne tumangis. Painne penne problema kun penengisan kun. Kung may magtagna ko penne ng bahayang kawa-kawa ko penne mag-ayat tala al-badrun miyaan, kanalan kun we Quran. So may pong tinay kalasahan, bisan pa ine pag-ayat bidelem tarawi, pan pa ine pag-ayat bidelem tarawi, miyaan, manjari pag-ayat bisura kapandakan, jura katahaan, basta at least dem Quran do. At least dem Quran. Basta buko tadya bang may pag-ayat nun ni tala al-badrun, may panatang makabayan, may bayang magilyu, atawakan may salatullah, bang may ini pag-ayat nun, ini minggay makajarihin. Pegge guwa ni amban Quran. So, salam doa si kaam kemon, gene kam tuna-tuna ko din embuat dahu bang sangim inin, ketauhan biru isab, bang sa ingge iye ne penuna-nuna ko kaamin kumemiaan, sa pegi ini kita lumandu tumaha, iye ne miyaan muhadaratin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La ilaha illa anta. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.